iratangaje abakurikiye Seraphim Family turabasuje mu muherere hose. Uyu ni muri mwanya tugezemo kugira ngo dufatanye akanya ko guhimbaza Imana nkuko twabisezeranye. Turabashishikariza kubana natwe muri uyu mugoroba. Turifuza ko uyu mwanya namwe muzajya mugiramo uruhare, haba kuza guterana natwe aho muherereye mukadukurikira, kugira ngo dukomeze dukorane mu buryo bwa live, haba ndetse no kugira ngo mube mwabasha kugumana natwe n'igihe twarangije umwanya wasoje mukurikira ibiganiro byacu. Turashaka ko uyu mwanya ubisengesho rikiza rikora umurimo w'Imana aho muherereye. Reka dusabe umwe muri twebwe abanza asenga Imana kugira ngo uyu mwanya Imana ibane natwe. Dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, tuzi kusumba byose, turabizi kushobora byose, nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe, kuko imigambi yawe ni myiza kuri twebwe. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waraturinze, uturinda ahantu henshi twanyuze hatandukanye, ibihiga imibiri n'ubugingo ari byinshi, ariko uraturwanirira, uraturengera, utugejeje kuno munsi duhumeka umwuka w'abazima, tuguhereje icyubahiro. Mwami Imana rero turakwinginze kugira ngo muri uyu mwanya utubabarire, tubabarire aho twagenze tugacumura, tubabarire ibyo twari byo tugacumura, mirimo yacu ya buri munsi twagiye duhura na byinshi bikadukura mu ruho, ariko turagusabye kugira ngo tweze. Kandi Data dushimye imbabazi zawe, dushimye imbabazi zawe. None Kristo mwiza rero twemerere tukugirireho umugisha muri uyu mwanya mwiza utugabije, umwanya mwiza wo kuvuga imvamutima zacu, umwanya mwiza wo kukwishimira, umwanya mwiza wo kukuramya no kuguhimbaza. Turakwinginze kugira ngo ubutatu butagatifu buze bubane natwe. Ayiwe Nyiringabo Imana, dutumiye Imana Data muri uyu mwanya, dutumiye Imana muri uyu mwanya, turatumira Mwuka Wera muri ibi bihe. Turagusabye kugira ngo ibihe byacu byo gusenga ubyeze, turagusabye kugira ngo ibihe byacu byo kuririmba bikubera umubavu guhumurira neza, kandi turagushimye kubera kujya ubikora. Ngaho rero Mwami, dusabiye umugisha umuntu wese uzumva ubu butumwa, turakwinginze kugira ngo Mwami ukuboko kwawe kwiza kuzabane nawe, uburinzi bwawe n'ubudahangarwa bwawe bubane nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo yawe
matendo yako Mungu, matendo yako Bwana ni ajabu. Matendo yako Bwana ni ajabu. Matendo yako Bwana ni ajabu. Matendo yako, matendo yako Bwana ni ajabu. Matendo yako Baba, matendo yako Bwana ni ajabu. Matendo yako Baba, matendo yako ni ajabu, ajabu. Bwana ni ajabu. Matendo yako Bwana ni ajabu. Matendo yako, matendo yako ni ajabu. Bwana ni ajabu. Matendo yako Mungu, matendo yako Baba ni ajabu. Matendo yako Baba, matendo yako Bwana ni ajabu. Imirimo yawe Bwana iratangaje. Imirimo yawe Bwana iratangaje. Ukora biradutangaza. Imirimo yawe Bwana iratangaje.
iratangaje twarakubonye tubyara imirimo yawe imirimo yawe data Mana iratangaje twarakubonye turwaye imirimo yawe imirimo yawe Mana iratangaje twarakubonye dushonje imirimo yawe Mana iratangaje twarakubonye twambaye ubusa imirimo yawe imirimo yawe Mana iratangaje twarakubonye tubyutse imirimo yawe imirimo yawe Mana iratangaje twarakubonye tugenda imirimo yawe imirimo yawe Mana iratangaje imirimo yawe imirimo yawe imirimo yawe Mana iratangaje twarakubonye mu kazi kacu imirimo yawe Mana iratangaje imirimo yawe imirimo yawe imirimo yawe Mana iratangaje 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 matendo yako Bwana ni ya ajabu matendo yako Bwana ni ya ajabu imirimo yawe Mana iratangaje imirimo yawe Mana iratangaje yawe inaneza ukora none nakubonye muri
amasaro yawe 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 twagiye tukumva bakuvuga ariko twarakubonye turwaye uradukiza, twarakubonye turi mu byuma bibaga udukuramo, twarakubonye dushonje uratugaburira, twarakubonye twambaye ubusa uratwambika, twarakubonye tudafite shinge na rugero none dufite Imana kandi uri data wa twese mwiza, uzi intege nke zacu ntuduhane ahubwo ukadukuyakuya kugira ngo turinde Satani. None data baraturinze tuguhaye icyubahiro, urakoze ko wabanye natwe mu gihe cyashize, aho tugeze ni heza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dushinganishije ibihe byacu biri imbere kugira ngo bizakomeze kuyoborwa n'Imana data, kugira ngo Kristo azakomeze kubana natwe, kugira ngo Mwuka Wera azakomeze kutuyobora. Ayiwe Nyiringabo Imana, ngaho gendana natwe kandi ubane natwe muri uru rugendo. Dushinganishije igihugu cyacu, dushinganishije itorero, dushinganishije ikiremwamuntu, dushinganishije buri kimwe cyose cyaguhesha icyubahiro. Nakwinginze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kukibeho. Ayiwe Nyiringabo Imana, urakoze kumvisha gusenga kandi kime kiva mu ijuru kikaba kije kuba ku byacu, kikaba kije kubigwamo. Uwiteka ayiwe Mwami Imana, ngaho komeza kubana natwe, utuvugutire
uducure inkamba zituvemo ukomeze kuduhindura ibyuma byawe uhora ukoresha bisabye twizeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo amen amen haleluya amen ishimwe haleluya amen.